Ole kan missionary Martar-Te chanchin ngai thlak chun zum la ila tlangwalal hming sanga sangka jakua somriat pasari atanga sang ni som pali tlangwalal hming sanga kaudu nana boyatia kau hi October ni som paruk sangka jakua somriat pasari khan pulal tlanza wale pilal than puite fa palina ni turin bil khothlir khuwa alo pianga anunaw hi mi pa pali le meichhia pahni an nia an una upaddan indot hetiang hi ani mingthan zuala David mingthan moya mingthan sanga lal ming sanga mingthan kimile laruat sanga te anau panlai atangin no pangthuai thei takle nung changthra ngaina tom le in ngai tlom takania rual kom thiam le mi ta ngaina thlo tak ania wangin then rual po anga hle ani Zirnalama Primary School hi GR English Medium a kaltanin Government Primary School number 3 Azova Middle School chu Government Middle School 2 a kal in High School chu T Robert High School a kalin zirna hi chol santa ani boy hi atlangwal hnuwa po theito pa koran le khotlanga po in mang ani a OMM member active takni in namlam te po thiam le a branch mingin voitam tak alo fe chuak to thin ani boy hi KTP member rual ani atangin member a ain pe ngala rongbol na ko nga po theito choin hruai tu te hnung alo zoi to thina kumsang ni le som pania bil khothlir Presbyterian Kauran Ramthar Committee member a ruat ani a Missionary a chu thleng khan Ramthar Committee a hruai tu te zinga tel nge ani kumsang ni som pathuma no pang Sunday School Junior Department Secretary a ruat ani a Missionary a kal thengin he ni na hi achel zaya rongbol na lama po theito pa in hmangmi ani a bial zai po la le korhan zai po la te in hmangin atul hle thin Junior Christian thalai po la po hun enge mochen OBC nga telin branch KTP a po group hruai tu ni na chelbok ama hi in khom ngai poimo mi adam phot chuan in khom thul du ngai lo ani a heng rongbol na kong sang sanga a in man lai po hian Missionary a chua hi athil chak le tum ani reng thin ani kumsang ni som pani khan Missionary a kalachak em wangin sinot mission bon hnuaya Missionary na dila ma se atana pathian hun ruat alani lo wange wanduai thlak takin atling zo talova arong bol du na le tum dan chu pathian in hriat sakin ni som pasari thla som pakhat sang ni som pathum khan hun rem chang ron siam sakta a home mission sauta tuithum nar pastor bial chomin achak Missionary turin chuak veta a ni som ni thla som pakhat sang ni som pathum khan arong bol na mun tur ngeng puitlang chu thlengin Presbyterian Kauran School a evangelist teacher na thoka ngeng puitlang Kaurana hian theito pa in manghalin Kaurana chanvo poimo tak tak achel ngal thua Kauran treasurer KTP secretary nopang Sunday School secretary Sacrament Department zirtir tu bial KTP committee member te atrang hala tuithum nar pastor bial thok tu zai pola telin tenorpat asathin kumsang ni som pani January ni som panga khan tuithum nar pastor bial hon tharania kumsang ni som pathum pastor bial in khom pui chuan amma saber ni turin bial in Missionary chomro se ti in arel chu bial sanding chuan bo zuin dil tu te atangin tlangwalal hming sanga bil khothlir hilak ania athona munatan bial chung khuangeng puitlang ruat felboka thakata cheng sangli bialin lom mana pe a tlangwalal hming sanga hi tuithum nar pastor bialin Missionary an chom masak berani kumsang ni som pathum November ni som nia athona khuangeng puitlang a thlenga athi ni me ni som pasari sang ni le som pali in rin ni thlengin rinom takina thoka tharuk athok pum hlum man lo deu athona ngeng puitlang khuwa hian lai nam an cheng tam bera bom pang le adang te po tlem an om kumsang ni pani khan Mizoram Presbyterian Kauran adinga an khuwa hian in zani vel oma atem ber chu LKBK mile sa anni ngeng puitlang a hian a chevel khodang ang thawin zirna thalo hleya chu wangin Presbyterian Kauran din phat atangin Kauran chuan khotlang ma son na ngai tu in primary school din ngala sinot mission board din le enkol ani lo wangin
aizo lama ko ran lian jok ten na building an ron sa a missionary an ron chom boka heng sponsor missionary te hian bialin kai hruaina hnuaia school hi an en kol ani tlangwal an hming sang a hi mi in petak mai ani a kum sang ni som pathum November ni hnia ngeng pui tlanga rongbol na tho tran phata tangin a thaina zong in a thok nga la rongbol na reng phur takin mel hlim pureng chungin a thok thin helaya tho hun chung hi rei lo hle ma se natam taka thok man ani ami zengai na tom taka wangin tho pui missionary dangte zilai no pangte le ko ran mi puite nan ngai na hle a atong du in mi biang bia ka thiama melhim pusara tu te po kom thiam ania a je thataki ko ran en kol na konga atang kai pui hle ani zai ngai na a azai thiam boka pathian faka zai konga ko ranin maso na tam tak anei mana school lama po no pang zai pui le kil ko ya taima ina thiama mi te fak a hlo hle ani kut them thiam tak ani boka puan thuite lume te thiama akut nu ama min belchiana dola chunga thiam thil te chu rongbol na na mang tangkai zela bial tu pastor point lume adu point ani me kher hi adu thin arong bol na school no pangte hi chung ko khosak har satak tak an ni hloma wangin school uniform po athona thui sak adua kum sang ni som police school session tharatan school uniform tur sil chara leya thui ngal turin an ho tu ten an tira nili thanga sang ni som poli khan bil kho thlir a thleng tha a silchar lama puan than te chu wala in an mani ina ama na zaile ngal veka a thui ngal zela an school uniform chu thuya a boy viau lain ni som pani thanga sang ni som pali khan alu ana thule a hritlan thu a soitana damdoi te ya thatle mai a in rin lain zi om lama pan thei telewa som pali thanga sang ni som pali ya bir kho thlir phc ya ainan tira mase anat nan lo mu chu mai lo wangin in lamain en kol turin a ho le a in lama ni ni ain en kol le nuwa that lama pan thei lo wangin ni som paruk thanga sang ni som pali khan bir kho thlir phc ya bok in en tirin a kal le a doctor ten uluk taka an lo check nu in admit ania ziom mai tura be se ni lain zual lama pan zela ni som pasari thanga sang ni som pali in rin ni chama dar som pakhat khan mu mal lo taka omin aron boi tana oxygen pein doctor ten theito pan chua chungin anazual zela biak lai theilawa omta ka wangin kolasi hospital an tlan chau puya doctor ten theito chuin anun na chan tum ma se chanu dar khatle minute somni khan arong bol sakthin pathian nena natna le som tuar to lo turin min chau santa ani tlangwalan ming sang hi bil kho thlir ko han committee chuan a quarter sanga tur sum tum saka poisa po hontir ngal ni se tin an rela ma se van duai thak taka boral tak thuta wangin pe kani talo apuan thuilai thui zo man lo chu puan thui thiam dangte thui tirin a thui man zong chu ko ran chuan a tum sak ta thungani atuk mai ni som pariat pathian nia an mani ina bial tu pastor Rev.C.Chawngliana navuya sinot office lunglei ayo in pual ba lal mangaya area promoter le boboya thona bial tu pastor lal biak lirate vuina hian an tela pastor lal biak liran tong trai sakna manga bial zai pol ten thiam taka hla sa in ko ran le khotlang mi puitam takin ui tak chungin thlan muala an thla liam ta ani tlangwal silaram sanga sang hajakua samkua tanga sang ni som pali tlangwal silaram sang hi pu si van roliana leitle pidar thangpui te fa pariat jinga parukna ania an unaw hi mi pa pasari le meichia pakhatan ni anu le pa te silonga anom lain ni somni pakhat thariat sang hajakua samkua Ganesh hospital silonga pianga naupang dom le risel thatak mai le fel tak ania kum sang hajakua samkua pania silonga tangin government complex aizola anon pema heta hian omhun an khuan het ta zela apa pusi van roliana hian ni som pakhat thariat sang hajakua somkua pakua khan aboral san da thut maya anu howin har satak chungin an kho sa chhowe ta ani tlangwal silaram sang hi anu nau zinga no panglam ma ni se apian zia le anung chang hi a thaina fel em maya an chung ko khai pa tak mai anita a chung ko khai khom tu le
in pui ngak tu ni in anu nen in koprem takin chung kwa an en kola mizai dam le rual pol thiam tak then rual nga le ngai na mi ania chu tiang bukina thian te puin an ngai na em renga no pangte ani lai atangin pathian nen in polin ahun amang fowa chu tianga pathian nena anin pol lai chuan chutianga pathian nena anin polai chuan biakin chungzo na engro pui le maktak amu chu aro pui ati in soinu amati em thina a soifo thina ni government complex primary school le middle school a zirchuakin lekha zir chun zom zel tu ma se an chung ko khosak har satna wangin azir chun zom thei talawa school a kalhun chung hian zirti tu te thu oi tak mai then rual tha nga le khazir nuam ti thei tak ania netin zirna school ba ka sunday school a po nuam ti takin akala a phur thei hle thin in khom puite no pang sunday school puala thil ti te hi nuam ati in thanem ngai taka ti tu ti thin mi ani tlangwal silram sang hian chanvo langsar le munwal awa intar chuana lam achu ngai lawa min thlung mi le mi je zoi lamania hetiang chung hian ko thanin chunga mo phurna nga chu theitop chua len chuak thin me ania ko thana tan tu chanwo chante ktp a chanwo tele no pang sunday school lama rongbol na ko thanina akowa nga te chu lom takapomin rinom takina thok thin kumlama no pang ma sela pathian thuwa apui tlinga thu soimi lo takni chungin thil ti ero chu nei tam man hle thunga ama mang nge hian pathian in naro pui taka thoka thil tam tak atita ani pathian kauna nia shein home mission sauta tuithum nar pastor bial chunga missionary na government complex in advertisement chua chu adil ve a april ni khat sang ni sompali a interviewa heta hian lak ani lona in waiting list sa da ania hemin hu reivak lawa bungkon ko ran choma kalna turem chang au ma wangin home mission south tuithum nar biala ka kiveng thara thok turin ti fel ani le ta a ko ran dang chom le tir ni ma se aloina government complex ko ran in me ni som pariat sang ni som pali pathiani zana thana an naya thana in khoma thu soya chuan ka pian thara wang hian phurwak na le dang lamdan mak tak soi tur ka nei lawa rongbol tura chandam le thil thati tura pathian in min siam chan angeya theitop chua rongbol ka du ani ati tlangwal silram sang hian polria thleng chau azirma se thian kom thiam tak zaidam tak mi poisoi ngai lo mi ani awangim thiananga a ngainat a hlo hle ani tlangwal silram sang a thona hi longtlai le saiha district inrina barmaram ri hnai kakiveng thar skula evangelist in athoka he khuwa hian mok le rakhai naman chenga anni ho hi buddhist sa khobiani in tuna hian christian in riat anom to a ko randing thar an awangin branchar sa ni somni pakhat thlasari sangni sompali thotan nia hontura ti ania bial tu pastor le bial soi tu te po bial fan pa in hemi hong tur hian ni somni pakhat thlasari sangni sompali hian an chuk thla a tlangwal silram sang hian tuidang chua lo muakin an chuk thla hota ani ama dewa tanga khosik seng seng le luna lo nei thin ania hemini po hian a khuwa sik deuh renga ma se ama hi mi tong tam lo rongbolna in petakania wangin na chong na in ati turang ang chu ti fel veka branchars po hon ngalania zanlampo ka kiveng thara hian pastor bial fan program ani awangin a in khoma heta hian baptisma changtur an om nuala wangin ama hi in ranga kala mingte la in engkim alo ti fel veka in khom bana in kom hona nei ani lain aluna chu alo chuak le a ama lamatanga khosik lo nei deuh thin ani awangin pastor le thopui te hian an hlo thon pui dewa mun pui lampana in check up turin an relta ani atuk ni somni panhi thasari sang ni sompali thole ni chuan longin tuidang chua an chawa malaria le typhoid test nei ania ma se engma mu ani lo ama puin ngeng puitlanga kan missionary chu hetiang chi a engma mu ani lo chunga athi tho awangin lo thon na lian takan neya mun pui lampan zel ni sen tia amai ro chu a thona lamngai tu awangin ka thale mayanga ka that lo tak le ka lo chhole zo ka nge ti in a thona lama longin a chuk thale ta a ho thak lai po hian a khuwa sikreng ma se an khuwa thlen chuan na chok na in
in khom po thul chuang lo school lama thok ni ma se an kho thenom ka ki chua ko ran en kola thok tu te apui thina July ni somni pathum le ni somni pali po hian kho sik chungin school akal reng thawani ni somni panga thlasari sang ni som pali zir top ni chuan in lama exam khoi sona buai puya ma se akhua sikring awangin chanulama chuan ke kalin mong bukhua a ria chau mai an rel ta a school bana thiante an juk thlen lai po in ala buai em lawa athom no ti fel le kalpui tu te anin buat sei lai na luaka in thiara du thu a soi boka bathroom a hruain a in thiar lai hian tluri ni om tak an hriat awangin an va en thuaya alo khong veka engma alo hreto lova theitop chua thopui tenan boipui poin a ziom thei chuang lawani ni somni panga thasari sangni som pali tlai lamdar thum le chan veya arong alo bol thin lalpa hna chol len turin min kalsan ta thut mai ani athona hi mun kil khor mobile signal po thlen lo na motor po lalut lo ani awangin aruang lak chua po aboi thak hleya longa kal thei chin tuidang chua lama longa phur chawin daria tuidang chua thlen pui ania tuidang chua tanga kal zel dan tur po aboi thak ema mun sang thok tu ten mobile signal zonga anwa kwal nuwa signal omna lai atangin bial to pastoral biak clear chu an be pop ta hlawa anin sinot office lunglei lamma hriat tir le a phone manga theiang anga soi howin motor po an ngei tu nga la ma se anom na hnaya motor om mai lawa wangin an buai le a an bial chu ngeng pui tlanga chinga veng ko hran pawalai pol uak ke motor man alo om lawa anei tu tenen in beremin anni hian bung tlang sau kheng phur chawin nisomni paruk thasari sangni som pali in rin jing khowar ma dewin an thlen puya aruang bung tlang sau tami la turin sinot office lunglei atangin sinot bus chu nisomni panga thasari sangni som pali zirtop zandar som vela bung tlang sau panin an chuk pui ta a atung nisomni paruk thasari sangni som pali in rin ni chama dar som vela bung tlang south an thlenga he thina mang hian rongbol tu te pathian in a choi moi zia langa tuidang chua ko hran le khotlang in kuang thatak siamin a boy pui tu te ele in te an siam saka sum le pai po phal takin an pe a bung tlang south da po aruang a thena tangin pastor quartera mi thanem takin an thut pui rengba ka khotlang in a kuang te moi zokin an chei thale boka bung tlang sau ta tang hian chundar som pahnia lunglei lam an pan pui le a longtlaya pastor quartera ko hran le ama laina tu ten lo muakin chahlui an lo buat sai boka lunglei hi zandar khatvela thlenania ko hran le khotlang mi tlongai thanem takin sinot house lo muakin thana hun serman ania Reverend F Laurin nunga administrative secretary in hun ser kai hruain Reverend Kellerin Moya pastor in charge lunglei chan maribialin hun ser amanga lunglei tang hian zing lam dan hi vela aizol lampan pui ani le ta a lunglei a hian aizol aloina ko hran government complex ko hran mi thanem ngai ten motor enge mozat nen lo huakin aizol lam hi an pan puya ni somni pasari thasari sang ni sompali zing dar som vela aizol thlen pui ani langwaram sang hi athok rei man lawa thani le ni sari chia missionary na hi athok mana ama chom tu bung kon ko hran point mu malin a mel po an hu man lawa an sil a hai hle ani amai ro chu government complex ko hranin za tak le ro pui taka biakin aruang laluta vuina program an siama bung kon ko hran mi thanem takan lo kala ko hran committee k3p ko hran mei chele pawalai polten ralna an pe a an fakom hle ani hele khabuziak tu Rev.C.Chawngliana po he Aizol West Presbytery IOA Synod Mission Board member le BAC member ani na in tlangwal ramsang vuina hian atela government complex ko hanin tlangwal ramsang hi an choi moi hle a bial tu pastor a la lengza wana vuya ko han sai polin hla an sa a athona lam ho tu ten thu an soi boka nisomni pasari thlasari sangni som palit laya chatuana chol hadam to turin than mola thaliam anita ane puti vanal ruata sangha jakwa som sari atanga sangni som pali
pu ti vanal ruata maruata tia ko thin hi pulal biak thua malait le pilal mua kite fa som zinga anau pang berni in January ni riat sang kha chakwa somsari khan ram hlun sau ta alo pianga ama hi nau pang hrisel le pian tlang tak ni in chung ta tilim tu berani thin apa hi PWD a thok ani awangin mun sang sanga in son kuala maruata po hi apa thona sai tual hi asailen na ani pumaruata unaw te chu anu paddan indotin hetiang hi ani upa Dr. H Ming Than Zuala Zoram liani Zemal Soma Vanlal Moi ti zalian chunga laltlan zami ti lal som liana vanlal liani lalchan himile ti vanlal ruata te anni zirnalama chuan primary school ramhlun akala middle school champhaya high school sai tola kalin sang khachakwa somriat pariata metric pasa first year PU college jawa second year zirlain zirzo man lawin missionary akalta ani una rual takan nia tumber ani awangin anule pate enkola in pui ngak tu tur ani nge a amai ro churam tharong bol na hi atui puin missionary kalve chak thlata tichuan sinot mission boat in missionary na deal thai ani ti advertisement an ron chhuat chu a hmu ve le a deal ve tanga la sinot mission boat chuan missionary ta nan lo la a adu takna a han thok thai tur chu alomin a hlim hle ani missionary a chuadon lai hian sai tuala an loma aloina sai tual not ko thanin an biak ina thana an nei nge ani tichuan ni som pakua thani sangha chakua somkua sinot mission board hnuaya evangelist teacher na zoma zun ni khat sang ni panga permanent a da nge ani a tho to na khuwa le hunte hetiang hi ania sangha chakua tanga somkua pani kor thindeng kuwa thuma tanga kuwa sari bungtlang south kuariat diet training sangha chakua somkua pakua tanga sangni le pariat labung missionary training MTC sangni pakua sangni som pakhat zol pui sangni som pani tanga sangni som pali damde nula vanal biai evangelist teacher pu sai phungale pi lamthangi nalan te fanu kum sangha chakua somriat pakua missionary alut nen February ni riat sangha chakua somkua pali khan ramhlun biakina reverend sang hnu na kuta anin neya fa pali an neya chung te chu Benjamin lalom puya vanlal ding liana vanlal hruai zeli le vanlal ruat dikite anni athisel na thatok lo wangin hun rei tak thayang angin en kolonia kumsani som pathum September tha akala lungte omchu hriat chu ani a sinot hospital dur tlanga kalpui ani a akala lungte om hi a omna aril deu wangin Dr. Ten Negrim Silonga kalturin an ti a Silong lama chuan an kala investigation engkim an lo ti veka a khoi ngal thei lo wangin kumthara kal le turin an ti a aizola an hole a kumthara kal le im nikhat thali sang hi som palia admit ania akala lungte om chu an lo chut som saka April ni som pali sang hi som palia damdoi na tangin chuaka hemitum hian akala lungte chu an lo chut som zo lo wangin anuwa tumni negrim san kal le a an lo chunon le a hemi nuwa hi chuan doctor te chuan a that vek to thule ake som la cham bang te chu zun chua mai thei to tur ani thuan lo shrila enge moza jung chuak ma se ala chua kim lo wangin atum linan ni somni panhi thasom sang ni som pali khan silong panpui le ani a ma se akala lungte om alo som vek to awangin an khoi talowa thathum eitu damdoi an lo cho ani silong an cham chung hian akhu asik zeu wangim doctor anron renga ma se anat na hriat chu ani lova ni som thum pakhat thlasom sang ni som palia damdoi na tanga a ho chu akhua asik le a amit alo engtana atuka aizola chhopui ania ni thum thlasom pakhat sang ni som pali aizol civil hospital admit ania anat na ero chu azual zela ataksa zong alo eng veka theitop choin doctor tenan en kola thisen pein dialysis po voili lai ti ani ma se thinlian na sa in akal alo khoina sat to wangim azung theilowa a in thiar theilo le zela ti chuan ni som thasom pakhat sang ni som pali jing da ruk le mi som nga
lei hriom na le nat na te kal sanin thanem ngai taka rong alo bol sak lalpa hena thamuang takin akalta ani athini vekhian an mani in ramhlun veng thanga chanu dar khata vui ani a Reverend Lal chuan moi a Synod Mission Board Secretary in vuina hun kai hruain a vui ngala upalarin mona coordinator Synod Mission Board le PT Vanlal Biai Puti Vanlal ruatan upuiten thu an soya upa ke sap chona chairman ramhlun veng thar ko thanin tong trai sakna manga Reverend Lal chon ki mabial tu pastor in mal som na soya than mola bial tu pastor hian thana hun hunung amang zui le a ui takchungin thaliam anita ane pumarua ta hi mi tong tamlo dikle thania hria ta chuan nget takading thin ania rong bol pui nuam tak min petak le thilphal tak tho ho na tha ngai pui mo tak mi ani bok anu pui pi vanal biai hi January sang ni som panga tangin dampareng puya son ania afa te zirna wangin aizola da an ngaya ama in pachang takin rong bol na chun zamin a omani arong bol puiten marua tan mudan an soi hi I hanta lang te ang missionary chom Synod Mission Board in ang kalpui me ka annu pahlo atangin mi pakhat an chom ve renga Martar-Te na annu pathanem ngai na ati chiang hle in ka hria soma pani an pethin bok efla lenga headmaster tlabung mi harsa te chanpui na konga pa ni atlinga mani na arin ommati tu na khek ngai lo secretary na hi anun ne na inzom tlatani puvial chuang headmaster burburia tripura athil ti tum to thange nia hriata chuan aso khok turpo omdon ma se voisen taka titlang thin ani lalpar moi evangelist teacher damdep maruata nuna hian tlom na le thuai na ka hmu thin upa pc mon ki masai tualno korthin deng bru khuwa tho tirin trong ala thiam si lawa anina papakhatalo kala master ha mithi aron tia maruata chuan mithi an omemoti in pona rang takin atlan chuak ta a tuman mithi an lo hra si lawa ina avalut le a ain lengpa chu an zot chianga damdoi adi lalo ni zoka bru ho chuan maruata hi punggia rai tin a hmingan phua saka trong tle ma ngoi choya ti na ani tum khat chu bru pa pakhatin thu a soidona chiar le zia ka thiam si lawa ma sorha maruatan han chiaro se ati taphut maya akeu boi ve hle ani ome Sunday school hi atuipui ma wangin a thian ta chuan pu Sunday school a ti in an ko fiam thin pu ro Chawngliana sangka chakua samruk pakhat atanga sang ni som le panga pu ro Chawngliana hi pu eng dola le pi vanal huni te fa ming ko ni in September ni riat sangka chakua samruk pakhata se thona apianga unaw rual takan nia mi pa paruk le maichia pasari anni Mizoram buaya wangin an khuwa se thon chu khodanga soi kho mania anni chung kwa chu February sangkha chakua samruk pasaria thingdola an pema anom hlenta changche buai takan ni lai na pai na nupui le fa te kalsanin nupui dang anei sana an chung ko sak ahar satak e ma wangin ani hian pa chanchanga anaw te ho enkol le kai hruai na aken ko ngai ta a hei wang hian le kha po azir hlei theilowa po rukheng chawazira anu le anaw te enkol le kha anzirnan ser chi pa apu vanlal huma eo si manager hena omin electric training a training zone huwa hian kolosi pa tape recorder le radio siamna dor siamin kum khat chu hong ve ani kan soita gang khan unaw rual takan ni awangin chung ko khosak po an har sa hle thina achang phei chuan a tho chu sa in anaw ta e tur alei saka aman chumu mal ai lo changom fo thin an har sat wanglaya anu le unaw te ta na in pek na le amhangai na hi aro pui ngot mai ataima a na thokrim mani chung kore theile har sata wanga pathianam ta na pek turan nei ve lo thin chu anu ril runa thina pek tur anei ve chun afa te chu pathiani na du aman turin a hlan ve ta thunga chumi hnu an ei bel ber puro minga rongbola kalatum tamai chu a uile hle sia ain ngai tu buai hle ani ome ma se pathian ne na alo hlan to chu sut le chi ni na shelawa phal takina kaltir theile ta ani anu pe vanlal hluni
pathian trina hi en ton tlak hle ani nulala lompui thingdol nen September ni sari sanga chakwa somriat pasaria pastoral englianan ko randan thiang himin nei tira pathian mal som na fa palian neya chung an fa te chu au padan in dotin lalchan himi way of zo chuan oma vanal rema husband of Elizabeth lalthamuani vanal shruaile larin tluang ate ani puro minga hi ana pian thar nu arong bola chu achak le thina sanga chakwa somriat pakua pu vanal zuya Synod Revival Speaker nung zuin Mizoram mun sang sanga rong bolin chuak manani kum sanga chakwa somkua Gospel Thunder Team Speaker Ramte rong bol na mangin kolosi pa mitam takin harna an changa kolosi high school no pangle zirte du te poin he harna hi an changna save hleya high school a chuan mission committee an dina chu committee a chuan missionary pani tir an rela advertisement an chua chu mi som line an dila puro mingliana po hian a dil veya amale midang pakhat chulak anita ane puro mingliana hi pathian rong bol na atui takle aphak to ka chuan in petakania missionary kalma po hian tual chung rong bol na chanvo wa chel thua ane chung ta chu no pang Sunday school zirte tu ko ranram thar committee building committee le centenary committee finance secretary te ane zaipo le KTP rong bol na ain mang tam hle bok Scholarship High School Mission Committee chomin kum sang chakwa somkua tangin barak area thoktana henga te hian athok Baladon Konakpur somkua tanga kuathum lalpani somkua pali Horinagar somkua panga Diphuchera kuaru ka tanga sangni pakhat Synod Mission Board nuaya January ni khat sangni pania tangin athoktana January sangni soma permanent a hlan kai ani a heng muna te hian athok Diphuchera sangni pani atanga sangni pathum Karimganj nisomthum thlasari sangni pathum atanga nisomthum pakhat thlasom pani sangni pathum missionary training aizol sangni pali MDTC bualpui sangni panga Tripura mission field Agartala sangni paruga tangina thoktana athini March nisomni pani sangni sompanga thleng athok Tripura lutir hian Manirampura omturati ania he mun he mun thar ania mathar lak tura tam ema chutiang muna thok tur chuan a hriselna thattok lo wangin thakhat nu leka Agartala da anile ta zoka missionary a tho chung hian MDTC bolpuya agriculture worker na a tho ti lo chu evangelist na a thok tuan chuak ani Bengali tongte Assamese tongte le ma tongte in thu a soi thai ani hele khabuziak tu Rev.C.Chawngliana hi Tripura Mission Field Secretary ani lain Field Headquarters Thartur Agartala Synod Mission Board in Ram Alaya Tuna Headquarters Building khu ansa a he Headquarters sakna hian pulal ming thangale puro mingliana te pani hi akula taya man anni a kum sangni pasari December ni som pakua Synod Moderator Reverend H. Valal awan ahong nge ani an thanem ngaina le inpek na awanga Headquarters Building le amun hi nei thai chau kan ni kan ti thei hial ome puro mingliana hi a hrisel na thalo chung po a atlom ngai zia le atai mak zia chu fak om ati thu field secretary hian a soifo thinani chu mai chu ni lawin field visit le wakke ma kaltele Synod Mission Board ho tu te local vela lokai hruai tu tangkai takani thina missionary dik takril rupu ani awangin anuna enton tur anu chia tam hle ani hetia thanem ngai taka ronga bol lai hian alung valve song awangin kumsang chakwa somko pasaria gau hatia zayani a athavia wa kumthum nu a chuak le thaiti an soilok angin alo chuak le a kumsang hia velor pan pui ani le a heta tang hian akha to ka check up ngai rengina omta ani anu pui pilalom pui chu alung lam a that lo ve bok awangin Agartala hospital admit ania kar khat a oma mase anen kol thailo awangin velora refer ania anu pui chu suain velora ankala anu pui chu thatakin doctor ten an lo en kola heta nomla hian puro minga chuan atna lo chuak le in ainen tir ngala doctor te chuan an han chuan zai nge yangai an tia mars ni kuwa sang ni sompanga dar kar sari lai an zai nuwa
ICU an da ta a nat na dangin atla buak tel boka wangin that chua tak tak nei lovin March ni somni pani sang hi som panga pathian ni zan dar kole mi somli panga a rongalo bol sakthin alalpa hena thamuang takin akalta ane velor CMC hospitala chaplain Reverend Ram hing lovale Mizo dang omang angten an nat chunga an boipui ba ka athi nuwa arwang boipui ngai na pia nga po theito pinan boipuya thona kalpui turan ya wangin thona kalrem chang nai ber Bangalore thlengin an watha a Bangalore Mizo ten lodong songin Kolkata lama thopui turin thona tum mun thlengin an lo tha vele a Kolkata chuan Mission Field Secretary Reverend Zau chuan moi howin an lo muaka an tong trai nuwa leng puya an ron tha chole a leng pu airport ta upa larin mona coordinator sinot mission board le mi enga moza tinan lo muaka hun ser an manzo nuwa an khuwa thingdol pan pui nga lani a kalkonga kon pui chimveng bial le kon pui bial ten an lo muaka bual pui MDTC thoktu tele trainee ten lo muakin puanin an lo khuwa pulal ven an hamte director MDTC in tong trai na manga ti chuan March ni somni pali sang ni som panga thole nit lai dar nga le mi soma an mani in thingdol veng thar thlen pui ani a leiwar pui ni in atuk March ni somni panga sang ni som panga ni lai ni dar som pakhata an mani na vui ani Reverend Lal Engzi Kafil Secretary Tripura Mission Field in avuya UH Vanlal chuanga Supervisor of School Sinot Mission Board Headquarters le pu eng ming thanga puro mingliana te unaw tumber ten thu an soya Christian habu number zali somriat pakua van mun ro pui mangai ram khiti hla sakzoa pastoral sang lian agartala bial vongtuin malsom na soya than muala thingdol bial tu pastor lorem ruatan nikin nia into khom le turin atha liam ta ane puro mingliana hian athi ma po hian missionary hi ka thi chilang missionary ni lo chuan thi ka tum lo alo ti lok angein missionary na chu a thi chilta ani a thi dona tuna khol mangin min thok tir mai maya nakina chuan nun na tho in ka thoto don ani atia van oxygen ringin chatuan hun amang don ta alom pui ome avuina hian mun sang sanga arong bol pui te thanem tak Kolkata fila tangin pakhat Tripura fila tangin som paruk MDTC bolpuya tangin som pariat Sinot Mission Board tangin paruk le Reverend C Zoram Moya BSc member anvai in somli pani antel Barak area tholaya an hotu Reverend SL khu machuan puro minga chuwa taima ema ati seng done moniti thleng hian kalau timayang ati thaizela alo tile mai bok thina ka tho pui tia chuan kamingai sanber ta jinga mi ani ati Tripura Mission Field Secretary Reverend C Zoram Moya puro mingane na agartala a kumruk lai thokdun poin rongbol na reng peilo anei ka hrengai lova hu phur mel aput ka mungai lo engma asoi noi ve ngai lo ati bok anaw eng ming thanga poin ka u hi pa mangai na min zirtir tu ania chung ko thil zong hi akuta a oma eng kima ka eng kimani ati heng ama hrechiang tu te thu soya tang hian puro mingliana hi tunge ani ahriat thaya midang poin soitur an nei nge yang le ole khati zong kha missionary Martar-Te chanchin kan ngai thak thei chu alo ni ta a aziak tu Rev.C.Chawnglianan phal takamin chiar tira wangin kalome